Erekana mu bintu bitatu wambagije ndamukundira nabivuze. Ikindi naco ndamukundira arakundwa n'abantu kwisi yose. Amena. Numuntu w'umukomedi akomeye cyane. Yakana kuri cyo nakarobesha. Ariko harabahora bavuga ngo yavumye ngo kubera ari gikuri. Ngo kubera ari gikuri ngo nico gituma ngo bamukunda we. Ibikuri byose nasanze ngagiteka. Bitazwi bingana gute? Bayingindire mirema. Ibikuri nasanze Gitega kandi byitse bitazwi bivanye n'iki ari bikuri ariko je nkabe igikuri international Gitega ningo zibona ibikuri bitatu uravyibuka gosaba rero abantu bazoba bariko baradukurikirana ko bazoza baradoma ko kakandi mbego bakitaguka subscribe bagira subscribe bavuga subscribe sabudi avuga gute sabudi subscribe ya kumbure bakabigira ibyo subscribe nyimbari ngoma ndamusengere mu izina rya Yesu. Amena. Amena rabashikara basanda kaya baba kandi ngoma ndabisabe Yesu Kristo wa Nazareti. Yo barakataka kunyibutsa ibya Yesu Kristo yadupfiriye mugabo. Unama ndagusengere ariko nge dukora muheje gufungura oya we urasubira kujya urasubira kujya nge bagusengere reka ndamusengere arakayabo nguma mbona nga data wera data wo mwijuru amena gira neza mana turazi mana kuri imana y'ingabo uri imana igira neza uri imana ikiza uri imana itanga amena yo Yesu uzoma umugore muremure w'inzobe mana turagomba mana afise ibisu ko kabatera imana ariwe kurubeni mana ariwe rutwe amena ko yobaho data wo mwijuru amena abe ari muremure yo sengeye mu mwaka wo muri 2024 amanyine basket na generation kwina basket imbu mupivo papa Eagles and TV, Eagles and TV, we could cry. Oh. nuko bakunzi ba Eagles and TV turahari akavura gahejeje kugwa imana iraheza ge amena 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 ashimwe cyane amena rabashikara basana kaya baba praise God fire avuze gute ngo barakataka shara ungyari karasenga none hagati ya wewe n'uyu ninde yomenya gusenga cyane gusumbya ubundi je ndamurya wangu unye narya kabenzi je ndarya kabenzi reka duheri wawe musengere twumva ingene ishobora data wero data wo mwijuru waremye ijuru n'isi ukarema na Nelipro tuzinanye kandi wo munara ya Gitega mu mugwa mukuru wa politike amena data wera ndasengeye umugabo aronye imigisha yose ivuye kuri wewe wera amen na utambaye umupira wera nk'uwo wanje n'amavaji amena rabashikira busana kaya baba uyu mugabo ndamwipfurije aronke imigisha myinshi aronke umuhezagiro aronke ico yifuza cyose kivuye kuri wowe data wa twese wowe waremye neri naro umunyabyaha nukuri umugiriye imbabazi nkakujya wafashe Rahabu amena ya ndabyumva biko biraza muri Yesu haleluya amen haleluya amen ndasengeye umugabo ndasengeye umugabo amena nafise bya bishatsi by'abashetani bya bishatsi by'amadaimoni ariko ntabe ari we aba ari wewe wiberaho muri we
ndatsinze nizeye kandi kugiye kushitsa ibyo nsengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uwo wangize muremure ariwe mugufi ukarara iwanjye nkaguha indaro kandi ni amahera wandishe kandi sinigeze ndakurihisha. Data wera Yesu Kristo, wibuke aho wankuye mwami, nzokwama ngushima cyane. Amena nzokwama ngushima kandi uruwera Mesiya, uruwera Mesiya, uruwera. Amena, uruwera. Ndabona ijuru ryugurutse kandi aba bantu ugiye kubakorera ibitangaza. Ndabona Neri ugiye kumuha kamera, ugiye kumuha mikro, ugiye kumuha studio, Mavage ugiye kumuha imodoka. Amena, turamubona Kamanda mana ko byase mana kwa kura mana ngo abe muremure nk'abandi mana. Yarabasikara sana kayababa barakabigagaragara. Oya mami ariko arakutuka mami ariko mubabarira ndabisenze nite. Yes nuko bakuze Igoze TV nababwiye ko turi kumwe ndi kumwe n'abakomedi babiri bakomeye cyane. Umwe ni cyamamare mu Burundi ndetse no mu makungu bamwita Rutwe Kamanderi, ariko Rutwe Kamanda Kabateri hari andi mazina kumbure mba ntazi. Tubwire Kabateri, Nyundo, Kiraya, Funderi, Kapiye, alias Kurubeni. Kazina narinzi je bagutazira ngo bakwita ngo Kurubende. Ono Kurubeni je nahora numva umenga bavuga ngo Kurubende. Ono ninde ariko sindakura ariko gusa ni Kurubeni. Okay, iyo umuntu atarakura arashikana ukuboko nga abadashikana ukuboko nga we nakuboko ushikana nga. Regardez cela avec moi. Il fait mekeye mwatayiti gususunyete. Yo maze turi kumwe kandi na Ismail Mavago umukomedie akomeye cyane mu gisagara ca Gitega, nawe nyine afite amazina menshi kumbure yo kwivuga. Uyu mutipe cyane mwemera uratigije umuntu mwemera uyu mutipe ariko banzu ndi ariko abagabo bagufi bahafite amajambo menshi. Je nahaye ijambo Mavage je nakutuma umuvyeyi urabizi. Banzu ndindire naye no kumeze gucyo wewe umviriza we pete mutagwanira kuri kamera bro, mutagwanira kuri kamera. Ijambo narihaye Mavage ni impamvu ashaka gushwana. Impamvu ashaka gushwana niko ndamusubye uburebure uyu munsi kandi mu mwanya mutonya ariko vuga peti yangu urampaye uruhusha se. Tena kwa buri na peti yake uni peti frere none wako ndamujubu numurya mino ku mutwe babaye ndamuremure. So Mavage welcome. Ariko turaba hariya kugira ngo abadukurikirana baze batubone neza. Ujya bamwita Suzana acuruza ibiyoba. Hama rero wambajije ati bakwitandeje akazina kanje banyita Ismail Mavage alias Mpene. Why ari Mpene? Bamwita Mpene kubera bamwita Mpene yo uyu nzomurya ku Pasika kubonene yatsu kana ushimira Imana. Mpene kubera iki Mpene, kubera iki bakwise Mpene cyangwa kubera iki wise Mpene? Kugira banyite ako kazina nsanzwe ndi umukomedi yo ngaha mu gisagara ca Gitega kandi ubarya bose abandega moja tena byeme Imana yo mwicuru haki ya Mungu aisoya ili feme chememei meteti ika bismi rabika Muhammad rasulullah. Mene tugirire akantu kamwe kumbure bumve kuri Mpene canke bumve ko vyukuri iryo zina unarimerita. Ewana ndakufatiye mu Kirundi n'icubahiro bayita mikrofone apana mu korombo kakandi nyene kamwe hagira ati bagira ngo ushobora wewe ati oya ingira natomboje nasubire bacho basubira ati wabyumvise uzomurya kubona neno uyu mwaka uza no kupasika y'uyu mwaka tuzana ivyo gufungura
None kubishizeyo turi. ewe Tuzanire turi. So tukiri nyene muri interview nkuko nakoranije ibi vyamamare muri comedy z'u Burundi mavagi abashushe ndashaka kumenya ibintu nka bitatu ukundira rutwe ukundira kurubeni ngo ni kurubeni sinzi ni kurubeni kandi beni ibintu bitatu ukundira Kamanda ni nkibi ikintu ca mbere Kamanda ndamukundira ni umuhungu mwiza w'ifereshere yoho amena afise n'urutwe runini urabashikara batandukanya afise n'amazuru manini arirahira Muhammad binini yo mundi akagira rero ingidi akagira ingidi bayita bafre y'imisozi basi mu Kirundi wedogo era kuri jewe abagufu oya y'umusina gusumbye wangu oya wedogo ndagukura amanota 5 mu ndero karabisha uwo mwana uwo mubebe amazi yanyu umeka muri frigo mani ni Gitega Hari omenga beba duhaye ikibuji ndakese none ko mwazanya akarobe gato oya saka akabakita umutima mweranda mwana vugisha kuri ndakugurira icyuge akana kabenzi cyanda kugurira pati ukamena icupa risikeri sante sana aho rero je bankuyemwo burya remwe muri kunda shwa baba bazi yuko je ntajya kabenzi baca bagura kabenzi ko bazi yuko ntakajya pilipili aba utanone umunyu wawe banzu ndinde rero kukurubene ucerekana mu bintu bitatu wambajije ndamukundira nabivuze ikindi naco ndamukundira arakundwa n'abantu kwisi yose amena n'umuntu w'umukomedi akomeye cyane yakana kuri cyo nakarobesha ariko harabahora bavuga ngo yavumye ngo kubera ari gikuri ngo kubera ari gikuri ngo nico gituma ngo bamukunda we ibikuri byose ndasanze ngagiteka bitazwi bingana gute ndindire mirema ibikuri nasanze igiteka kandi byitse bitazwi bivanye n'iki ari bikuri ariko je nkaba igikuri international agiteka ningo zibona ibikuri bitatu urabyibuka guriye inyama n'icaguri ko turatembera hehe muri commune Bugendana mbe warize cyane narize isani yakabenze guteranya uburobe reka nawe ndakubara burya rero amavage yavuze ibintu bitatu agukundira nawe ibintu bitatu ukundira amavage nibi ikintu nkunde amavage ni umuntu azi kubana n'abantu ni umuntu azi gufata neza abantu ni umuntu atagara ni umuntu kuko asanzwe afise urabyumva byose asanzwe afise n'amahoteli kandi urashaka kumara kandi amahoteli sayiwe n'umuntu kandi atazi kwijyana ikintu wenyene kira n'umuntu unatuletea chumvi man chamumu chumvi yiko man oya imunyu kumemera si byiza azogwari igituntu be abisilamu reka bombe ico ndabacutse wirira akabenzi man none kubera iki mukunda inyama y'akabenzi akabenzi mugakundira iki neza na neza akabenzi gatuma ugira ubwenge bwinshi kandi ufite umutwe munini umutwe ucugabanuka voilà ego mubize umutwe none we mugendana na Kamanda kuva hatanguriye kujya akabenzi umutwe waragabanutse cyangwa warongerekanye vugisha ukuri nuko ngira gatanguye kukajya no munsi mugabo urabona watanguye gupunguka man
Je ngira ndawupime uno munsi arakariye ngira ndawupime nzoraba yuko rimwe kabiri gatatu gasosi kayo je nzoraba yuko ego reka mani ndakamwe mani bazokubona muri kamera uyu musupastar bazokubona muri kamera uyu musupastar w'Igitega tuzinanye ngorane ariko kibazo wa munye yavuga ati nta warya he karawutome ari ikintu namani baza ku bantu bakina comedy mbe mava burya bihora bishika kumbura ukabaseriye ukavuga ati jewe ubu ngomba mbe serious ngomba mbe umuntu kumbure ari seriye birakunda nta kibazo naho tuba turi kumwe n'umugore n'abana ndaba seriye kuko nzi akazi ndiko ndakora ko aricyo kizonteza imbere kizonkura ngaha mu gihugu cy'u Burundi nkurira indege naja muri Amerika abufata gutya ubu seriye wifashe he oya yifashe ino aca asubira gukora mu nyama muri ko murage mani none mani kutafungura akabenzi nawe yaje nta kabenzi njya vuba muga yifashe ino aca asubira kujya akabenzi je nifashe mu buseriye none mani wata akabenzi ujya nawe tukubaze mumenyesha makuru igituma utajya akabenzi ni kubera iki oya buri muntu wese agira ibyo akunda buri muntu wese agira icyo akunda batse we nyimba ukunda akabenzi nanjye ndakunda gucopa era yanga kuya akabenzi ariko agakunda igihumbi oya none wewe uranka igihumbi umuntu yanka igihumbi woronka ibihumbi 10 guwanka igihumbi ni nato byankunda ibihumbi 10 sinkunda igihumbi aha marero turangiza ikiganiro ariko ubu twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2000 kamanda twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 na kangahe oya murajya ntibirahera twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 na kangahe 2024 ukwije imyaka ingahe 19 n'ubwanwa ukwije imyaka 19 imene iravukana ubwanwa singiye oya mbwira ufite imyaka ingahe tuvuganye ukuri imyaka 19 wavutse mu 90 na kangahe 90 ukudana oya umajije ikibazo n'inyishu ufite imyaka ingahe naje ndakubye 19 muravuga mbe ndirira oya ibyo nibirimwe mbe muravuga mbe ndirira uri kurarabara ko uyu mugabo Femba umugabo yoba afite imyaka 19 gusa yego mubari imene iravukana ubwanwa nta kibazo imbeba ikavukana ubwanwa nta kibazo urabyumva nta kibazo intama ikavukana ubwanwa muri uyu mwaka muri uyu mwaka wa 2024 dutanguye niki ugiye kuryohera abafana bawe gute niki ugiye kubakorera kugira agiye gukora ibikorwa byinshi reka namuvugire abagufi barita imbere n'indi mumbarize ni kubera abantu akushimira ndagwa kabrand no arivugira ugiye gukora ikini cyahe ni urashwana ndake ugiye niki kintu ugiye gukora antandera ese ngunda abantu batagira indero fe oya singunda abantu batagira indero urabyumva maze ko sindashwana mugabo urumva shwanishije ndashwana ibyo bishatsi rero nibyo nkwega hanga kabo yewe nimba wabore mani waborewe tuvire mu kiganiro none ari cupu wabore tuvire mu mani je singunda oya bro ikintu ugiye gukora muri uwo mwaka kumbure mu mvo zo kuryohera abafana ni nk'icyayi ikintu cya mbere ngiye gukora mw'uno mwaka mbanze kugisaba imana izokimfashemwo kuko imana niyo ya mbere kuko niyo yandemye amena ivyonja imana kuba hose tuba turi kumwe amena kuko ikintu cyose uri kurakora ubanza gushira imbere imana n'amasengero nacenda gukubita utavuye imana imbere ikintu cya mbere ngiye gukora ndasabye imana ko yokimfashamwo yuko nokora ibikorwa byiza mu mwaka wa 2024 barikiwa kugira ngo
amakomedi yose tuzokinira aha mu gihugu cyacu cy'u Raba ujya Burundi umuntu ariko arakuraba kizoryo kwitsa imbere man ka kwitsa imbere Niti imbere none ka umuhungu ugenda mukubita je sinkundi ibintu abagabo bare dazi bimishatsi urati pop mari kuno yashwana ntunuke ari muri teriko yarakina umupira sawa twatugeze bandanya wangu none umugabo ni ngorane kundi ndakube umugabo ni ngorane nasubiyemwo navuze ati kuno mwaka tugiye gukora neza nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko bazoguma badukurikirana kuri Egozen TV ko tuzoba turiko turakora sinzi ko bavuga ngo ko bakora ibikori inka ya ubuvuze gute mbwira ego nakibanje ndumundisha ntangoranye twosaba rero abantu bazoba bariko baradukurikirana ko bazoza baradoma ko kakandi mbego bakitaguka subscribe bagira subscribe bavuga subscribe sabudi bavuga gute sabudi subscribe ya kumbure bakabigira ibyo subscribe nyimba rinde uko wari ubivuze subscribe canke sabone kuri YouTube channel yacu ya Igozen TV canke Igozen series kuko niho mugenda mushira ama comedy yanyu ibintu nka bitatu wohanura kuri Kamanda ntaza maze rwarutwe none ruje rubyina cegwiyongera dai ibintu nka bitatu mavaga ibintu nka bitatu udashaka kubona kumbure nka akadefo abonye kuri Kamanda zose atasura gukora muri ho mwaka naka akadefo ka mbere ngoma ndamusengere mu izina rya Yesu amena rabashikara basanga kaya baba kandi ngoma ndabisabe Yesu Kristo wa Nazareti reka kunyibutsa ibya Yesu Kristo yadupfiriye mugabo unama ndagusengere ariko inde dukora waheje gufungura oya we urasubira kujya urasubira kujya ngiye gusengera reka ndamusengere arakayabo nguma mbona ngaho data wera data wo mwijuru amena gira neza mana turazi imana kuri imana y'ingabo uri imana igira neza uri imana ikiza uri imana itanga amena yo Yesu uzoma umugore muremure w'inzobe mana turagomba mana afise ibisu ko kabatera imana ariwe kurubende mana ariwe kurubeni mana ariwe rutwe amena ko yobaho data wo mwijuru amena abe ari muremure yo sengeye mu mwaka wo muri 2024 amanyine basket na generation kwina basket imba mupivo amena amena ngire neza papa amena yo ngire neza yo amena Yesu ndabona ibitangaza Yesu ndabona ibitangaza Yesu neri ndabona ibitangaza mu mwaka muri 2000 ndabona ibitangaza muri 2024 mana amena aya Madrid mana zoba yakuye ko mana umumenyesha makuru turi kumwe mana amen zoba umuntu mana hagaze neza ndabibona kwimwesha igipara mana nabo mare mu ijuru na direte yaje mu izina rya Yesu uruwera data ugira neza data rabashikara basanda kaya baba praise God fire umuriro ndabona uri kuraka ndashije mu izina rya Yesu Kristo amen amen Igozen TV, Igozen TV, we could cry, oh.